Hello muntina nammite ho zosi limna ka hin nei kinun tuni kho olha nisim som da thum sang ni le som ne liading in jong Kukitimes sa kun gamsung tu su le Kolgam tu su anangai kin hiti jani kho meile hon nupilar kiti kin gun aman nawa minister yumnam khemchanin a holimna achun meile le kuki kina azia meile hon sek maile parlin a khokal thailo thinglanga kun kuki hon paisung ahung pha thailo hi aitia anum khalo manipur tu simadia amasa pen a hiati asai ben achun mei nisim thum sangni le somner thuma kun kuki le meile ki do na kun kuki hon meile ahu dole meile hon kuki ho ahu do hi alang to gela mi asanga simahin ahuti le meile ho anahu do kuki ho chu apapui iti du hamtin do na jong ananei na hi tunia gamsung boinan phatlam amano theilo na hi kuki hon meite hon atha thu le meite hon kuki hon atha thu bo aseun alang to gelin ki tha to na thu bo aki seijingin ahin kuki hon meile izat anahu do vem meile hon kuki izat anhu do vem ti ki hu do na thu ho hi kya sei hanlang igam sung thu ei ma khuna umahi tia ei mo ike huwa a solution ipihamti iseilo le boina thip na ding lampidang ampuitin a holimna achun anasei na hi alangkhan achu chikin gun ki manna biren singin manipula chamna umna ding thu anasei na achun gamsunga chamna ahung kit na dinga hi phatsot pi lut na lai dinga hi central government in achi sot ding solution angai tun hije achu aphat lut dinga hi ati hinla achi sot ding long term peace solution chu ipiham tiwang anasei do pun chole armed force special power act chungchang asei na achun center hinga armed force special power act kile koi kit na district hovier vena la do a hi kit na din center akhe sa tai ati achi sani khwa meilheite keloi khomna kanglei kanba lup kiti kkl hon press release ana su do nawachun hitin ana sejuna hi meilhei gamle na madinga galhang ta chanu le ta chapa mi za thamin ahin khu api do zo nungin jong meilhei namsung sunim na ding le leisi chunga pat meilhei nam su mang ahi lo le sunim ding ngai to mihim phasa khat au minahi hi hola achun mi thum ahin ta languna hi khatna retired colonel John Nectar Sanjinbam ama hin Indian Army sipai na anato sunghin meilhei gam zelen kalsat mihim hin khu izat ham anasumangina hi India sungjing se Halloween Kolgam sungchana analudin surgical strike anabolin idum ta manpi a chozo hoi hilo meilhei gam zelen kalsat mi izat ham anasumangina hi Nectar kitipa hin jangau pokpi wildlife sanctuary mulsang kimvel chungzo sia kuki thingnui ho to ki thu khomin meilhei gam zelen kalsat ho azan asim loin ambush anabolin ichange ham khatin anasuboin chule ajinei ninjong kuki thingnui ho anaki gat sauvin hi hichi hi achai na hilovin tu chung meilhei le kuki ga lai ta jengin jong n birin singh chief minister in special senior sp an hi sain jirubama meilhei gam zelen kalsat ho chunga khulhana ananein athia mangjong izat ham anum lo na hi ati nina inspector sangapam ibotombi ama hi pulisa na ahin to in commando alut pe ngalin fake encounter in meilhei gam zelen kalsat mi izat ham anathari ama hin ama changphat chum na dingyal na in mihim hin khu hi aman umlo bangle mihim hin khu la jong iman anagel pu na hi tu chung jiriba ma jong kokite chunga operation thaling sena bol thei na dinga meilhei sunga milham them khat thi na ding plan agelin hichi plan chu si sajanen adei lojin anatha do sa ta na hi phat ahung chi na hi le numei thumle naucha thumjong ama khut nungzui hon mel se ta anatha nungun kokite anango akiruwi na hi thumna nongthomam birin singh manipur chief minister ama pa he hi le naharo gi thodang thusu la khoma anato laijenga jong chu rpf a hi lo le pla ozile advisory board anatu jing se hilovin meilhei gam zelen kalsat party dang ho su mang na ding na to anangai tu jing mi khat anahi nahi rpf a hi lo le pla ho to sotjin chief minister post anachangin chief minister ahong hi zowin ato mun atu cha zo na tingin kolmilin milal ho to ki thu khomin gamsung mi di ta
ai tia pule pa khanga an cheng khom jing mi te ho ki ka sagu an sep jingin a ki khan tal na ding ulunggel asim jin mail hi le ku ki ka galin ta a hin so do sa loi na hi hitia hi je chun koi ta bong hi jong le hi chi mi thum ho ti chu retired colonel John Nectar Sanjan Bam inspector sangapam ibotom bi chule chief minister nongthomam birin singh that zo mi chunga kangli kanba lubin dangka laksom nga chi ki piding a hitin kangli kanba luma chairman nganba mangan soi kai na press release chun asai na hi Kolgam thu su anangai ki taw hiti achi sani khwa NUG tichu National Unity Government spokesperson in junta regime kun civil kiloi khom na join hin bol ho chung changle NUG pan ladan press briefing anani na hi NUG spokesperson in asai na achun kumsang ni le somne li sunga hin military regime kun lieutenant colonel zaunan agawmin mi zalile somse gilenga vel junta regime dalhan National Unity Government anazopuna hi kumsang ni le somne li January apet November sunga junta regime kun NUG hinbel mi zalile somse gilenga ha chu ahile sipe infantry unit akun mi zathumle ni navy akun mi somlakhat air force akun mi somlakhat police officer akun mi zakhat le somthum le thum chule prison department akun officer minga an hiwin amhola mi zakhat le somko le khara kun mancha jong ahin pulurun hitol hanchun amancha hin pulu dungzuyun kipa manjong angi sanu nahi chukil le amho kyu hilovin adasa sa junta hon amhola anala luru mi somthum le thum hon jong anti regime NUG anazop danu anaphong doi nahi NUG tichu National Unity Government ahung ki phu do kal kumthum chi se sunga junta regime kun civil ki loi khomna NUG hinjom ho chungchang aseina achun tu chen hin sepe sangthum le jasagi wal police officer approximately 11,000 chule ain sungmi te agomin sang som le sang nga verin NUG anabel ta danu phon do na anane in chule hichi ho zo se hi NUG dan dung zuya ki thupi na thei zo sia panpi na anapi o hi dan jong anaphong doi na hi chukil le civil disobedient movement agu ata sat ahin la thangphunga aji chum ji ajob theilu ho zo si jong revolutionary movement alol hin ni khuting bitna pi a hi diu dan jong assure and bolin hitol hon chun gam chum hole gam sungmi pi hon apan hu naw le ato sat naw angai cha dan anaphung do kidi na hi Myanmar gam sungmi piten military junta vai hom na nuya aum nawahin hoilaya kun ki pana thu a hi lo le kitil kho na thu adia junta te hla asam na the ahung lung dem tia nga lal jinga hin kho aman nawahin achi sa sunday ni khwa Syrian gam sunga chamthat dal hon phachot pi vai hop na anani basari na gam sung da la Russia gama anazam dan le Damascus gam sunga mi pi hon chamthat na agi pa piule alop thu lim le news ho chu nasata Myanmar mi ten social media hichi hi ata ta ahi zo ahi poitin anasel le leon alangkhana hichi hi anisia Myanmar mi pi te le junta vai hop na do dal ho chunga bom sep khum dia thupi nei jing pa dia alarming ahi lo le avai hop na full stop ahi na ding mi bi ho dia kinep na le tha na pi good news khat chu hi hitia hi je chun tu hin hita bong din mun hi Myanmar ajong ahung khadem tin social media mi tampin lunggel ngai tu le ama point of views a chaina lovin ana sei jingun hichi Syrian gamsung government vai pu na deilo hon thaneina ahin la thu hin media platform ho ana chan soina hi iti hamin Myanmar sipe lam kaipa vai hom na hi hlutale Russia a hi lo le China in ama le ain sumi te aga pui do dem ti hi het the hi pui ahin revolution support hon agam sunga hitabong ahung hlunding hi kinep na anei jing chule neipito gam sunga jong hitabong junta thanei na ahung hlu ding na sata intiza na analhungin hi alangkha na Syrian gam sunga itabong din mun hunglung ding ham boin hi hung kho che di ham gal hi atha abia hung kit di ham ti hi seithei a hi pun hinla Myanmar mi ten Syrian gam sung hlu thu na sata in anasia jing na layo na hi social media thu thangpen a hi jing wangin Myanmar gam sunga junta thanei na hon a control newspaper hon wang Syria na Assad government Lhuh le Russia gama azam thu an sei pu na hi junta vai hop na jong hetman lowa hung hluloi ding a hi ti hi Myanmar gam sunga resistance forces hon junta te to pha na gam anisi aphat sia ala be pau hin aphochi ni
chule Syrian mi te ki pa na chun Myanmar gam sunga junta do dal ho din jong kinep na le tha na apin chule neipi to in jong hitabong a hin tu ding hi agal do jingu chu a hi Asad bonga Myanmar junta lam kai pa jong hin ami te chunga gillo na le su gim na achi sa kumli sunga anachil ha apia hin ami ten wang asu mil lo di wa hi Asad vai hop na Lhuh bonga Myanmar gam sunga jong adia Rakhine le Chin state sunga munpoi mo atam zo junta tia kun anala do wa hitai achi sani khwa Rakhine state sunga mongdo kiti junta te busa na achai na pen Arakan army hon anala do to hlonin tu hin Myanmar le Bangladesh gam gi hi Arakan army ho control na noya umtan chule Chin state adia junta outpost achai na pen le munpoi mo state capital hakha le Thanlang ke ka jong chu anti-regime forces on anato phatawin chule Kachin state salam gam ke ya KIA ti chu Kachin independent army ten jong junta te busa na Brahmo le Mansi township chu bulu na amachal pijing na layo na hi kumsang ni le som ni le khana junta ten vai hop na ahin lam kaya patin gamsung na satay na khesuin political le socially in gamsung astable zo tapon mail hi gama vai popa bongin agamsung boina mai pi azin wangin chamna le amon na agamsung aomin sanagam hi umjing dinga hi ati alang khat in asepei hon gan thein le thi na adodal ho akun atu jingova mi pi veng bit ding ho zo adowa apong jingun chole agamsung hi Russia le China ki thopi na akun chamna asim theiding in akita sanalai na hi ahin Syrian rebel hon Damascus ko pi alun vuwa Asad la in sungmi te agam sunga kun ahin khu ki hu na dia azamo chun akithu pi azolagul Iran le Russia hon panpi na anapidi povina hi hitabong Myanmar alhun ding hi agam sungmi angala le akitil khounaw le akil hamon naw a hi bangin e ho din muna jong kihil na thei ho ikihil na diu hi ikitip naw a hi ti chu tuni khuwa dinga Kukitimes sa kun thusu chum chum ho in sim do theu hi chan chu hitan ti